Toi whata tu foi le nei vai ngore tai au le su maro e su keriso ia e molongo su tātou watunu so staff le nei langi ia ma whaina mau mai tātou po kalame o le mana o le atua o ma a penana ngā lua tu le nei tai au ma le tina o le ainga ia ma te whatalo whātu le suafa ma walungo le tātou ali iso se vaenga o le nei tai au ai maise ia tāpo inga mau o nei tua asi na sina i le nei tai au i lo tau Pape nana no manu i le atua ia manuia whaiva o alo aita ma whanau e maise so tātou a inga po le tātou atunu. I le ngata i lele whangalo foi au na le atua ma le tau tā whaioi o lo whaia o lo tau te tālo ma wala au i alo whangia ia manuia tiute ma whaiva whianga iai whaatalo whātu le suafa manuaru e sukeriso. I le whangalo foi pa anga o le tātou TV lunga le YouTube channel le whapena fo le YouTube live ma le YouTube channel lo whapena ona ma le Facebook live o lo o avatu ai i lunga o tātou o penga te whailangi ia le nei pokalame le ngata ia maua a o ona le atua pena se ina mawai atu foi le sunga ya fiu ia me se foi sunga ya fatu ma whatanga ia o nisi o lo ngaso solo mai e moli atu le fesosoani ala le upo le atua madu te leo mai whamasino pe tusi lo mātou lima, mātou mai tu watu. Iou tafa le fe au tau moli tala le leo le tātou wali e whai mātou o manga ma au whiriwhiringa ina ia manuia la sanga ma tātou iei whamanianga lo tātou atua. O umana tu mtamanga mo tātou. Lea wera nei tu lau tai au mātou te whaatalo whatuai i le suafa pele leo Iesu ke viso le amatanga o le tātou o kalame pe ona tātou iei le nei tai au o le lona tolu se fulu ma tolu lea o le tātou po kalame pe ona tu ina atu ai aso waleile taitasi aso fua ma taitasi a wale wha moe e maua si so otanga lele o le vele o le nei po kalame tātou te wha soa ma tala noa te wha lawi loa le mana o le atua langa o tele o tangata ele e tala noa i le mana o te apolo mai ei whai mai o le te apolo i manosi talwai nei na mātou saunge foi o e tasi ngase foi mai ua whatau ngāinga ngaleanga alo na whalavilavi e alanga mā losi te apolo o langa o tātou e mā fuhai ai malamalama i le atua molo na mana winga leo nepo kalame pe ona tuai i le soso ni mai o le mana o le nganga pa ia whamanuia tele le atua le nei vanga le aso. Yeah, greetings and aloha from all of us here in Global Kingdom TV, whatara whatu. I le toe so ina nei o tātou por kalame o le mana o le atua. Ma alo so i fua maua, alo fo langi ma, whatalo fo i le sunga i whaiwhiau whātono, tātou TV nei. Ia mai se fo i warm pa anga i so se tafa o le lalolangi o whapena o le maua mai e o tātou whasala launga i le nei vaenga o le afiafi. Ia i le taritonunga o lo whapena o na anga le atu le atua i 𝚘𝚘𝚎𝚘𝚑. Mai se fo i o whita i tunga i so se mata whaioi i ngā ruenga o whianga i eilo tātou atunu. Ia sanga i maia ai o le tai o le tātou po kalame nei ma le so ina nei o le tātou whasoa o le mana o le atua. Ia le atua tātou talo. O mātou ia i le nei vaenga o le uli i le whasoa ina o lo whina ngalo. Ta talo mo whaatonga i lo mana lau whaunga ma lau whaumnianga e whaunga ai le whaatau wao i maa wanei. E moli ai le au o lo whina ngalo o lo maa lo alofa i le matautia o lau whio. Mata talo i le nei tuaso i lau whaunga. Whamanuia mai lau whio i le nei pokale. Whamanuia foi le tāpo inga mau se o mātou atunu a me se tua asinsina o tupulanga tala vau ma se tasi o maua nei pokalame lungo le tio a mai se lungo ta vale fale whainga alwenga o maota malawa ma tu talo i a ngaleleilo wanganga i lo la tau whaalongolongo a mataina le ia nei pokalame lau whaamanianga tā la se whiau nam ia whapenana manu iai loto e whaalongolongo ma tu tatalo i le nei tuaso i mea umai lovi inga tu mau iai ma ua le whaatawā ma le manuia mai ate oe e ngalu e ai lo fina ngalu nei tai ono Iesu ole wala ua tua nei amene ma amene ia via le atua o le mana o le atua i le nei tai au o le tusinga Iosua mta pasuva po ni ma o fulu i le tusinga Iosua tele ni mea na whai le atua po ni wavenga le atua na whai loa
i le nei tusi o le e tātusi tala noe mtapu mua o le toi whawhangu po le whamanatu o le atua ia Iosua o le whaalotu tele a le atua ia Iosua i lona tūlai mai e tau ave numa upu whamalosi a le atua na whai e peono ia Mose te whapena whaono o ia te oe i le mtapu mua o le whai loa ai e le atua ia Iosua aua te popori, aua le atua tu vale e le aise me tasi e whapena o na whaalave lau savali o te iate o pe ono o ia Mose lua o tapenanga ina uawina atu e Iosua tangata whapena o na o le tapenanga le nuu o le vepesutasi me na mātou whapena o na tapena Iosua tangata torua o spaile nuu o Riko i le tapenanga ma le sauni fo i tūlai ma ave le nuu ma le atola au e whapena o na whaumatien malosi o Riko i le nā matau polo tala noa ai i le matau tia telo le atua matau patolu ua whapena na whaataunu i le whanaunga Israelu o le toi whaafowina po le toi wha mamaina o le nuu matua o le nuu na me tono e kupito ua maliliu ma le vau a le nuu fou lea o tangata ia na whananau le vau lenga lenga te pena i whima e toi wha mamaina i la tau ma te pena ino lo la tau soifua e whapena ona avea ai i la tau ma tangata e manu maloina le whingalo le atua i le mataupula e toru o le awina atu ma u whapena na whaataunua le atua lo na whingalo a o tau lo atu le atu la au o le avenga lea o le vaiwaina o Riko o i mena o Ritana o le vavenga na vaile nuu i le taimina tu ai i le nuu te tonu o Riko ma o Ritana ma vailua o Ritana i lo e ngāi matau pua toru whaamatalanga matau pua toru matau pua whālo whaamatalai whapena o na loa le ta penanga le anga i atu sopo i a Riko ma le o Ritana ma le ho atu o i Riko matau pua lima o lo whapena na whaamanatu ai i le tala lea ua iai le atua i a Iosua o le vaainga Iosua ina ua vaai ma loa atu le tangata mai ua la tana tane Iosua ia Riko ua wawai atu o ia ua iloa atu whaauta foi o tufo sanga i maia le tangata i lona lima o lo iai le pelu o ina ilo e Iosua le au auna le atua ua ngai mai le ave fe au i le matau poe lima ina ua sopo ia o tana matau poe ono o ingalo o tala noa ai i le whaamatalaina i le whaumatiaina o Riko ma le mena tupu i ngā le malo i le nuu lea ma le ngai o inga le atua na whailoa i tonu i le mataupu e ona mataupu lai fitu o loo tala noa i ngā whaato i lalo uma ko i ngā mea na whai e sawa elu mai nuu umai ai o mai i le mataupu e fitu whaato i lalo e ai sea ina ua ave fe me wa ngasale nu o nga ua lato avea mea ua whaato ina mai tonu nuu e mantua na whaile atu au ne mea se mea ai ngā mai re ista ngatale me tonu i fiu e whapena o na whai atu le nua wa esen me kolu se tolu wafe tangata na sene Iosua e whaia e tau ma tangata ai a wafo ele se nutele ai aku ngā whakukupa mai ai tolu se lau tangata na whioti e ase ua ngasala le nu i ngā mtaupe fitu whamtalanga i ilan mtaupe se furu o loo tala noa i le ngata i le whaamatia ina ua toe whaamaua lalo le nuu toe tāpena i le atua le awale whae whaasolonga maingalanga na whapena na whaatula i le mata upula sifuru le tau te heri tae au le nei o se matautia o le atua na whaalia i ma le mana o le atua ma le au malose o le atua na ali i le taimi na Iosua ma le nuu ina ua whapena na tola wapi mai le fai pumo se fai tau mai fai pumo ai me le fai upu e ono mai le fai upu e ono se fai ngata 𝚟𝚑𝚎𝚘 ona alu leo le whea au o tangata o ki pe ona ia Iosua i le tonga la wapi i kirikala o whape atu au e te lafo ina au auna ia i whatalise o nā lua i a te i mātou whaola ina i mātou a whasosoani i a te i mātou a wau o whaapoto ina e tau mai mātou o tupu uma o 𝚟𝚑𝚎𝚘 o e no nofo i le atu maunga. O nā lua e leo Iosua nei kirikala o ia ma au uma o le tau a whaatasi mai ia
toa matua malolo si uma. Na whitalai mai leo Iova ia Iosua. Awai te whewhe ia te ina tau. Awawa otu ina atu ina tau Io 5. Amen. Le aiso la tau. Kawhi mai, sa moa ma se ne tae au ma le nei aso e lau whalongolongo. E ana whatau tala atu, tau mua se i o mai mata pule fitu, o mai mata pusi fulu. O i o lo tala noi, whai mua se i o whai pue 5, lo tala noa ina ua whaalongo tupu ia to 5. I le matau tia le a sa mai o Saraelu, o nuu umai ana mua mai ala tau. Ma le whaalinga o le atua lona au malosi. Ma le whaailoa atu, e le aise atua o nuu ia na lātou, ma whaiona whaatama ia ina i Saraelu. O na ole matau tia tole le atua. Se i wanga nā ai, taimina ua whaapena, na matau pe fitu. Mai ina ua mai au na ua, anga sala le nuu ina ua lātou ngā, mai le auloma meo ofua. Ta ua ina ua lātou mana o le tangata lenga, malona ainga, lenga mafua ona, whaato ilalo na fasi whaamuamua ai ai. Ia Saraelu ina. Ona ole ina ua lātou whaia le mele tusa marifina lātou, o me ua whaato ina. Pawanga le me malenga mafua ona whaato ilalo e le whiri tātou pe a whai tātou te mana na o mele tala whea ngai ma tātou tō sina o tātou loto i mele te tau ona tātou mana na o ai. Ma ave o tātou loto i whaapena ona tātou o mai le mea awane e whamai tala tusa tuna me awane e watu e lo whare se me ua inosia o se me ua whaato ina po se me malea. Leanga e mwhaina u whauru whale mai anga leanga i tono whale ma whale anga ai lo maota ma lo nao. Tawa inea o ma le whale o wala au maistasi o ainga le mo mianga la iai whaatau ngā e ti ampolo le tina. Papa ai fo inunga i le video na po e mai o le matua i le mafo fau o le a foi. E paua ia leina mafua o le fasida i sa. E alanga mafua mea lea ono ua, ia ile mea ua lantou whaia, e ile mea ua au mai, e ile mea ua la whaatanga i tangata. E mafua ai, ona o mai le ngā ruenga lea ngā le whiri. I ile matapu se furu. E o ngā ala le ngā yoi ngā le antua na whaia i. Amen. Tato iai le, so ongo tato korkalama. Ao tato tala noa pea i le urutala e pea na masani ai le nei. O le mana o le atua. Amen. O le tau wha manatu pea, ma le tau longo pea i lo tātou atunu. A wai e sea i nisi atunu atu poi mea nei. I e pewa o tau whamatala atu le tamanisi o ngase na whapea na ona baba ai i le asun tene. I le whaonga ina le alia lalanga. Ai o lo manino le upo le atua, mai ari kene se tau whalinga. Pe whaonga i ele nei a tātou whasoa le whiawhile nei. I le mta upo ne usufuru, le mana o le atua. Au kako tala noa la o le whaasolo i tātou tala noanga. E makau kia le mana o le atua ngai a oi ka talitonu. Ka tia ia le upo kerisiano, au tangata talitonu i le atua. A wai alanga ngai yoi le mana leo le atua. Ona o lo talitonunga, ma lo talitonunga. Pe kako ke kerusiano ai leise talitonunga. E le kai ona ngai yoi. A o le wha ngai yoinga, o oe maa au tangata talitonu. Pe fo e lau na tautala, i ka malo Iosua i mita upolea. Ngā lai o ngai yoi, e le tātou te a ngai ai. Le makau kia o le upole te malo ngā whai i le atua ngā lai ngā kūle la. Amene. Ngai ia whaatonu ai le la e tū. Ai sea o le whesili, ai sea ngā lainga tupu. Langa o le talitonunga. O le mana o le atua, e exercise, e ngai yoi, pe a whai e te lelo ka kokarimu. A whai na tupu ia Iosua, e ma whai fo eo na tupu ia ka kope o le tala Iesu. Tala tangaka whai a Iesu. Amu ia manawa na e whanau ai. Ma susu na Iesusu, ai whamatala Iesu. Ai sili lale manuia o le whaalonga mawhai. O lona winga, o le kako talitonunga ma le whaangai o inga. Whamai e sili atu la mea ko ke whaia. Ngai lo mea na ia whaia. I le pule lea ma le mana. Na mai e le tua ia kako. I le tala lea, i le tusi le mtabusfulu. O le tala lea i malo i e 5. Tupu i e 5 malantou whauwhaunga. Mantua e lau mainga o sarai, e whaatanga e le panona. O ia ia foi kipe ona
e whaatanga I kipe ona le ele ma la tau e whaapena ona tola wapia ia Israelu. Ina ua whaalongo la tupu ia, ua whapena ona tola wapi Israelu, wa au whaatasi Israelu ma kipe ona. Ona iaile oro la tau langona, mali manatu lea, ua talo sia ila ua whapena ona ami atu tu so le tupu le mo fa le tupu le Jerusalem le tupu le se fa tau mo se tatu tala noa le wala ngona e atone sa teko le tupu Jerusalem wa e Iosua ai ma wa fa matia o ia e pe ona fa ia Jericho malona tupu o fa pe lava ona fa ia ai malona tupu ma wa fa le lei ma Jerusalem e wana no foi ki pe ona malatu fa tasi mai la fa mai wa fa le lei ai na whaalongo i maka ukia pena o tau taratala whai momo. Langa na polo misile atua ia Iosua. Pea ona ia Mose o te iai fo ia te oi. O le tala le tau tala noa o le upuna tala noa ai mo Iosua I lungo I Israelu. O le wha matala ai le matautia. Le ala e tala noa ai le atua ia Mose I Iosua. E pe ona o ia Mose. Wha pea fo ona o iai ati oi. So se mea lava. Tau ina ia e loto tele. Aua le fefe, aua le popole, aua ni e matau se tangata. Ai kino lai le tala I na whai I le matau. Upule ka ko whai kau lenga whai tau mamua tina. Le upule le atua na whai a Iosua. I le matau po sa furu whai me whai pue varu. O na whetala I atule Jehova ya Iosua. Aua e te fefe a te ilatou. Aua ua otu ina atu latou I o lima. E le ai so latou atu I o luma. Longo vinga I le polo misi ma folofolanga. Me te tono nei tusi le tau te whasoa I matau pua tone tusi Iosua pen mai al matau mo se o e o nga honga le matau tia o le mana o le atua sai loa Iosua e matau tia fo I mena whaia le atua I lungo le la tau whainga mananga ma le nuu whaatasi ma Iosua I le taimina iai I le la tau solo inga lea o inga le tala lea pēno vatu ua fua ina ua whaalonga tupu ia ai e ese le sau Iosua ma le nuu Umanga whako I lalo e wiko vai lua o tana ha e mai ia ai. Sau e lo I. Sau lo I maua mai ia tangata ia kipe ona. Ua maua le so ta inga feitai lo. Le ranga lenga ami le tupu le sen. Ia tupu ia tofa. E o mai tufa tas. Ma si I mai le taua. Si I mai le lato taua. Ma whapenana tam whai e whaaleanga ma whaasangsanga tau ia kipe ona. O ila o le wala au po le mana onga kipe ona Iosua alofa mai. Iosua alofa mai awa te tuku au noa ina I mātou. Le ala mea o tupu I le mele. Wawa ai tangata e le lau paio o malopo o nuu matupu ia malato au tau. E kau kia le mele e paima. Amen. La e le manatu langa ki Apolo e amata mea. E hoso ki Apolo mea e whewhekanga. E tū merke Apolo longa matanga e whewhena makanga. E le saunga nga le koe fo. E oi ki Apolo poko e amaka e valea e whai. Mai tala e whesam ta peona su lofe mai tātou tele o tau matangata. O le isili whai pule manganga leanga le vani mnimo ali e pōriori. O la tola ia le whai ma wha lave lave. E oso mai alala so wha inga la wali ia. E ke whaia inga pe ke whewheroa. E le saunganga e whio oe koe ka pumpungi aku whai koa o whare wale hai. E oso mai ala wale ia. E mai ala ia e la so wha inga mana tō whanga tete mai I ki peona. Mi ngoi mea ki peona le me e umai. Mi ngoi ai I ki peona. Ina ua lātou taria. Tasi le tala anga le nuru me o tangata I tangata malolosi. Ai le I aiso lātou langona malosi le taimi. I le ai aku le lau pae mai. I le tele o tangata au tau, whai o fita, kaiota, o peru, o mea uma. Unga hewa ai aku ia e ki peona. Ua lilo atoa. A apa mai loa. Tau mo mai sa mo le nea vefi. Whaatonga mai loa. Wai a au ngani mo se la vea. Ma whaape nana tu wala au mai I le whai upuna e ono. Se te whai taua whipon. Whai mai tane tu spa ia. Ua
toe au ngani mai ki peona Iosua lo fa mai. Na alu leo le whea o tangata o ki peona ia Iosua. I le tongala wapi ki kala o whapea ati. A te lako ina au auna. Ia i whata anisi o nā lua i a te i mātou. Ma whaola ina i mātou. Ma whisosoani a te i mātou. A wau o whapotopoto ina e tau mai mātou o tupu uma o sa amui. O e no nofo i le atu maunga. Te whaitau mi wha mune? Pai i pawhita. Nā lua e leo Iosua nei kirikala. O ia ma au uma o le taua whatasi mai ia. A toa matoa malalosi uma. Na whitalai mai leo Iova ia Iosua. A wai te whewhi a te ina tau. A wau o tu ina atu ina tau i o lima. Ele aiso la tau e tu i o luma. Whanonga whai poiwa. Wo o whafo se Iosua ia te ina tau. Na a toa le po o alua e ia na i kirikala. Kusa a toa leile tolu aso. Ma kuala e ole aso ole mea ole tala nei. Tasi nei tala o ngaonga le malanga Iosua. Tasi le tala ofofongia na whaalia ele a au matauti o le atua i le la malanga le ma Iosua. O le mea na whaape na o na wala awa Iosua o langa Iosua na wala au le atua. Lea ele upu le whaipue walu. Iosua aua te whewhe o te tuina atu i atoe. Whawhenga whai le mea. Whawhenga tupu le mea. Whawhenga na tātou wa aia le tala lea whamai o te tuina atu. Ia le nuu le ia te oe, whamai le whaipue walu inga. O na whetale atu le Iova ia Iosua, aua te whewhe ia te ilato awa ua outu ina atu ilato. E alu la Iosua o wa mauti noa le loto Iosua. Mauti noa le tangata, wa loa le tangata, mafu angasa, le leile la maftanga, o le tangata ustai, o le tangata ua whaatua tuaina, o le tangata e iailanga talitonunga i le atua, o le tangata sa vali e ustai i whaatonunga, o le tangata e mawhai ona ia loa whaalinga e whaalongo atu i le mana o le atua, whapenga umaka ko. Seivanga ngā e le mawhai ona tātou whaia le mele, e te leso o nālu fo e loke ki Apollo pia whai e le aiso talitonunga le mele, a whai e te talitonu, ma e whaatuatua i le atua mai e le lua mawhtanga mai e suke wiso, ma e talitonu i le mana to e tua le li e mawhai. A whai la le aiso talitonunga e te whaamoe moe fofo sa moa, e te lotu e te alu e te iloa le ali e te malamalama i le atua mono na whinangalo, a e le aise lua fisota ina ma le mana lea, e tupu lafa e rawe e alo sa ili mai fofo. Pea le e tupu e le ainga lea na whaamoe moe o iai. O tinga inga le tangata, lai mo mia le tangata, ai musu le tina, mana o mia, e mana o aia e mai fofo. Te roe mena na mana o te Apollo ina ia whaaleanga le tangata. Ina ia awane i maua le tangata, le sota inga le lei, ma le atua ma mana le atua ma tautia le atua e whai wawenga. O le whina ngano na le atua, e le tatau ona, yaisea wanoa le tangata le. An mana onga ki Apollo, awane isea wanoa le tangata le. E nga te iloa ai le atua matautia, le atua mamana. I le tala leo tatou oie, ina ua whaalongo ia nuu ia, talo sanga mai lo makipe ona. Wha mai le tala tuspa ia, whaafua se ilo punai, whaafua se ona o Iosua. Nai lolo la ia, o le ale tu ai ngā mea tupu, o le ale taimi e whapena, te lo o ele mana ongo le atua, e alanga mafua na tupu meia. Ona olo o yeise fisota inga wahala lata le tangata ma le atua. E mawhai e le tangata lea. Ona o le nā wa inga le tau titala noa ni nei aso. E mawhai e oe ma ona tātou wawa ai i wawenga nei. Ona i eile sota inga. Eile sota inga e ti tiro le tala mtapu mua. Na tala noa le atua ya Iosua. Iosua. Awane e alu ese me tasi o tu la fono. Ia e tausi la upu. Ia e whaanongo foi. Ona e manuia le i o wala uma. Ai ke loa e matapu e tonu. Wha mai tala ia a le atua ia Iosua. Iosua o le aso neo te whaama malu inai o e luma o isawa e. Wawa e le matauti a. Le mena whai. A se awa tala noai.
Peno whai atu, o le tangata e ei umata tau, e te sitai ma u whaalongo ma u whai ole whina ngalo le atua, po le a le onga o mea tutupu, e whaingofia i le atua ona whaatau no mena. E le aise me tasi, e whapenana ve se tātou mai whina ngalo le atua, i le mea na whai le atua i Iosua, tutusa le lea man mele whai a tātou, whamale tala tusa mātai o mata apasu, valsu, iwalsu, a whai aloko na tasi se to arua i le laulangi. E se mea man naoi, e ole atu ia te ia, i le tama, i le suafa Iesu mai, ona whai le tama ia te oi. Pe a whai la, e sila le tama, le nganga o le ali i o tātou wolanga, ma mea le tātou te ola ina, ma mea le tātou te whaia i le tātou so o tanga vāwala la tamaia, e tutusa le lea ma mea na whaia i le atua ia Iosua. Na o le atua mana tagia o ia whaatua tuolong siafa na avatua i le atua le namanuia. E a fia i malesi lea vaenga, o le mawhaina e wala awatu le atua, tali mai o ia ia te oe. Ma fōna tali le atua ma maua so o ta inga langa o langa whea ngainga na whai i Iosua o te ia te oe, te miu peono i ia mose. Ia le, e mingo ia kui whamare tale tuspa ia, whaafua se i ona hoko atu Iosua. Tua foi lao le matau kumumua Iosua, ina woti le ia mose. Lenga o ingana na proclaim mai le tua lunga ia Iosua. Ok, ia te oe, woti la o ona mose, o te ia te oe. Ia kaimi uma masa uma e pea na o ia mose. Ok, iai fo ia te oe tau ina ia whamalosi. Maloto tele, o upu ia sa ku'u i le loko o ka malo Iosua. Amen. Malona taritonunga, e o mea sawa ai ai o i le teiminga muli ai a mose. O langa mentoa le. I kongo la fionga le atua mai, this is Joshua's mentor. O mose. A whainga o ese mai o i kapitol fast 𝚑𝚘𝚎𝚅. Amen. Muli pia Iosua, ma kilo i whaatonunga, ma kilo le ngai yo ia mose, ma whaatonunga le atua nga ave ia mose. Vai lua le sami, whawhanga le nuu, i le manai le au ma le pō, kilo e le aise kasi nga mai tau sangai pasipolo. Wa ku'u ai nā le toa i le loko le kamaloa, inga ua oki mose. Wa mai lor kana le atua, e pea nga o ia mose, o ke iai fu ina ia te oe. O upo ia pei wa whaatupu malosi ka malo Iosua, because he was looking at Moses, was his mentor 40 years backward. Mai le ngu o ai kupito a ngai mai le ngu o kanana. Le ave se inga mai o nu o le tua le ngofo polonga sa iai. Ua whaatupu la ngona a tili e le toa o ka maloa. O mea le alawa o mai mita apula se fulu. Ua pe ua lifile le loko toa o ka maloa Iosua. A kilo la i mea na tautala i ka maloa. Ia kule la. Amen. Ia ka ofile la. Ia o le masinga e awanga ia kuma le masinga. Waile, aile i tupu ia mose. Amen. O i kako ki kilo ai, i le makau kia o le mana o le tua. E umaku lea ngā tupulanga toi ina mātutua sa whaau waua mai le ngā luenga le tua. E o mai lea ngā tupulanga. E o aku fo i lea ngā tupulanga le muli mai. E lau ke pu ea le mea lea. E sili yaku mea la tau te whaia. I le mana leo le tua pion ka pokala mua ai le o ule le nei. Amen. E mai tiro fo i matatou matamata i le whewhile nei. E winga e sea le onga o mena whaia le atua ia isa. Me whenga e ki tiro isa wa elu teimi nei. I taua ma mei, o maasani sa wa elu mea taua. O maasani. A onga kaupo o ngu la se ka o maasani. A tiro tua ile amatanga le anga i maima mea tupu ma mea ali me ngai lolo la ia. Ele ifukua kausa wa elu na nafi. Wa leva kele langa ye isa wa elu mena. Wa malama foi la isa wa elu le atua mo le taime tula i mai e whapena na whao sofia le langona tau. Ina ia manu malo pea mai loa e tangata o loo iai o ia te tonu wale upu le ngai loi. Matua oe ni matapu e tolu wha mai ia ni matapu e rua.
E o spai e ko loi o spai e wiko. A whamere tala whinga rāwa. O o tangata o le mātou nu uanga tete le whaalongo atu mea o whai mai o. Le whao matia ina o e mau mai. Whao matia ina. E le o Israelu, a o le au marosi o le atua na whaali ali lunga o lona nu. Le ala renga a o whapena na tupu mena. O lai o e le atua Israelu i e loa taua. Mai a wane i eise loto whaia ina. A ti tino lene bo ova mare luas futa usanga tupu pele mea. Nei lolo la ia, e o e teimi nei. Nara fo inga e whaalongo e tautala e parimia Israelu. E tautala le toa. Pones, aisea. Nai loa mai a le teimi le. E le fo Israelu se me o e whai. Nea ngau masani le leile i le la toa tua teime e whaapena ona oso whai mai ai ma sau ele whiri ole whaiwanga le atuai i longolona nui mga e whaifusu a tau ma le whiri. Te loa e tu se whamasino whai mai tala tu spa ia. Wa lewa na whaalangi le atua se me fusu a ia samasoni ma Filistia. Lewa. Nga le atua ele mana o to i lalo le whiri. Na vane na o mai isa wa le tala na lea. Tasi le tala o ngonga ma nei ia pe a tātou tilo. Le tau te tala noa le whiwhile nei. Ile matau tia tele le atua lungo le au lona au malo se na whaai loa ai a o mea na tupu i. O le mea na tupu i ua matua matau tia tele ale atua le mea na whai. O le wala au atu. Laka ko hoi kau ke kilo iei. Le o i le tau te maua atile le whaaloto tele ati ta. E le mawhaer ke a polonga sauso unga loke kako. A whaia au le atua mai tātou tale atu spa ia. Whamai, a au le atua mai tātou, o ai se whaasanga mai. E alanga whaasanga mai ki a polo langa le kau ke ola le tūlanga le tino ma tātou le whapa ia ina, ma tātou le tari ina, lana upu i le loto whamaulalo langa e whaia o tātou loto. Whaia me kau ke loko iai. A o whina ngalo le atu se manga o e whaapena matua o ia le whiri. Ia e matua i wha o mia i wha le whiri se mea i awane i manu malo ina i tātou. Awane i whaia ina le tangata wha atua. Lala wei o oe le Israelu o whaapena na tō ina mai ai. Ina wea talia Iesu e whai mani ma whaola. Mea umana o Israelu o tātou na. Le whara tātou tala noa nei tala e wha manatu ia te i tātou e le aise atua na te whapena na ele se atua o le laulangi ne na te whatu sā le atua lewa o mai o. Kako kilo lan mena whai le atua. Nā mai tala tuspa ia. So o se mea te mana o hai. O le mai o te whai mo. E whamela tala tusa yoane su onu whamela. E o mai lea so tele i wala au mai se mea te mana o hai. Se o le mai a. Se o te fōwa ia tu ia tau ia wha atupu tele aido o tau oli. O tau oli. E no, hefa mai tala mata yo e suvalu. Suvalu fai pa suvalu suvalu mai o lotonga tasi se to olua ile la langi nei ma vala a watu ya te ia se be mana oi fai el tamai ati. Nga le fai. A fai fo le te vala au mai ole atu. I se tūlanga e le o tala whea ngai. E le whafunga ina le atu ole nā vala. Ai kilo le mena fai Iosua kako mata i le mena vala au Iosua. Fai punga e iwa se fulu se whaangata mai lalo le se fulu ma le 𝚘𝚙𝚎 Ona tulia lea o i lātou i o vai lumo i Israel. O whasia fo i lātou le whasitele i kipe ona. Ua tuli loa atu i ate i lātou i le ala e alua e petorana. O whasi i ate i lātou e o i aseka ma maketa. Ua sosola i lātou i lumo i Israel. Na ia i lātou le ifo ai i petorana. Una lafo i fole e Jehova o maatetele mai le langi. I o lātou lunga e o i aseka. O oti ai i lātou. I tō tele o e o oti i watoa. I e na whasia e whanaunga Israel le penu. Una whai atu i leo Iosua i a Jehova i le asuntu ina mai ai. E Jehova o sa amuri i lumo whanaunga Israel. O whape atu i lumo Israel. Le la ai i tu mau o i lungo o kipe ona. Ma o le masina i lungo le vanu o ailona. Na tu mau ai leo le la sa tu fo i le masina. Ina se ia tauia le nuu o e ita ia i lātou. E leo o tusi e le nei tala le tusi ia sera. O tu mau le la i te tonu le langi.
ua le vave o nā luifo, ua tū mau pe o se aso atua. E le ai fo i se aso na mua pe muli muli, e tusa ma le nā na whaafafonga i nā i Iova le leo le tangata, a wana tau le tau e Iova mo Israelu. Ona toi fo i leo Iosua ma Israelu uma, whaatasi mai ia i le tōnga la wapi i kirikana. E whauka le makaukia le mena tupu. Amen. Whautanu tautia le mena tupu e au le atua mai tātou. E au le atua, e o mai le solo o ngai yoi pēa e a principal ia le atua i tutono ranga fionga ia te oe ma. E au ma oe, e ngai yoi whaatasi ma oe. E pere tusa le marona fina ngal, i le tana lea. Ina ua whapena na e whanongongo mai whaiposi furunga o laro whaiposi matasi, mai le whamutaranga whaipunga su matasi e sanga, ua sola i la tau lumo a Iova. Ele i whaiko kasianga o Iosua le tau ale, ele i ai whaatotasi ngā Israel, ele i ngā o kanga ki peona sai i ai whaatasi molo la tau tua manu malo o kase mangai. Na langa kupu e o mea na tupu i le tau ale, o mea le i maasain, ele i wai mo fo Iosua la kumalanga mai kaiminga o ese mai kupiko. A tono na tupu e i ngā tutono mai, le ti whamatalanga o lesi nā men tupu palasi mai o atoa ia. A ele i whaapea na whaatusa ile mea na tupu lea sole. I le whaipunga sfurma suta sifa molia. O sola i la tau lumo Israel. Ona iai la tau le i foa i Petorana, na lafo i fole a Iova, o maatatele mai le langi i o la tau lunga e o i a seka. O oti ai la tau, e toa tele o e woti i watoa, i e na fasi e whananga. Le sile mea ka kuke e alu e man, o le lava tupu name o isi atunu o la langi le ke whaalonglongo e. Le pasasa ia ia maa kele ia ma pupu wai lau e lele. Ele lopo whia i mai e. O le kai mea to sa ile atua ma o le taimi whape nā. E o hai mai ile atua ile mea ile tangata ma le nuu ma le atu nuu ma le whainga malo e lātou te ile atua ma le vina. O ngā le mea lena whaatino i o le atua na i intervene ile atua le taua le au. Wa kwa i nofo i tutonu i whamere tala aangi lo ma le whiri. Nā le mena o iei. O le loko i ngā aangi o nuu i tau mai. O whape nana so sola e suru whai iei. Whai o le kau o le peru. A o le sau o le langi nā tau ia. A sola ku ia sola i luma maka le peru. Ai a tū le lau e. Ai a kūru mai lau e. E kue whaakari le sau o le ala. Se whauka i le mea o iei. O le ata umanga e o ele whiri. Pe a whai tātou te tali tonu. I le mana malona matautia na o le atua whai mavenga. Te leo oi, e le ngata le whape nana me le atua le whiri ate oi. Ai a wina me le atua lo na mamalu e whape nana o whaatasi mai. Ai le mena kupui. Ai le mena tupui. Whai po sumatasi. Whai po sumatasi. Wa so sola ina tau lumo sawa elu uai. Nei ai la tau. Veterana. Na lafo i fole i Iova o maatatele mai le langi. I o lātou lunga e o i a seka. O oti ai lātou e tō tele. O e o oti i ua toa. I e na fasia e le whanaua i Israel. Puna kala kuspa i ama kua maka ukiana kakauki i le mena. E fuala i no. Ai ko laiti kakanga whio ki. E ko laiti kakanga whio ki le angi le ngani. Ia te longa o isi kakanga la lafi laro la o mawhapea. Ka ko lafi reo lau pasi aku kuri. Ai ngalo e nako ai o le whika e kamomo e mai ala le langi. O le to ulu mai ma. Nala puno no mala lafi whapea wa pasi aku ia le au tau. Ai wangalo e nako e sarsa wa puru wafi le sau mai nuai. Wa le tala tuspa ia longo minga. O kaka umai ngana lafi le imba wa le au tau. Kaka ia lenga afia umakui. A sao mai le peru e alof. Ia longo winga o ile la karikari koe. Ia le mangai ai o le upurenga nei taungi intervene nei lea tua. O le mangai o le upu. E whaalawe lave. Intervene o le tua i se mea. Exactly the same o ka kou vai taimine nei. E le whapea na o Iosua e kupu ai. E kupu fo i a tātou. Pe a whapea kātou te talitonu. O le ale mea whaingata. Onga le whaingaka. Leanga wai. Waka, even us, waka ko mole mau ai. Waka mole mau ai. We exercise this power o le tua. Wawa ai ai o ka ko maka. O le ale mea whaingaka.
once God intervened into something, Yeah. and all it's because of you, I lo kalkongunga malo tenunga. E ke kali kongo loa, e yele tu le mea lea, e whaingo fie mea uma. A ki kilo la talangi o ma ngai e lo upulea. When God intervened into something, Yeah. e le ai se ma whainga te ea. Te atu. E pei fo ia o e maa. E iai lo le tu e se me whainga tāwa o ngaonga se whawhi tāuli, polea le mei kongolo wa inga, polea se me whainga tāu le whanau, e ke wala aulo i le atua with his mana lea, i le mana lea. E sau le kua mai, ngā kau le atua mo Israel, le nano i whawhai pulina, wha mai sa tau ai le atua mo Israel, le a ingo le atua. We are in the time of warfare. O le wakako iai le kaimi o le kaua. E le pepelo le tala le whai aku. Amen. Kau mai I tau mai o oso mai le oso whainga I le whanau, oso mai le ainga o whea lava. Wakako iai le taimi o le taua. But when God intervened into something, o ngā kako ke loa ai, o ku ai le atu ai kau mo e maa. Whamarikala tu spa ia. Wa upenga o tātou taua le wharetino, e whaleanganga. This is the only weapon that we are battling in this time. Pa wale o le kako o upenga le taimene nei, o le upo le atua. Mai are ke nese kau le whaalinga, it's already there. Ai alanga kuai, le whaatali ia o maa. Whaakali ia o pe whaafenga exercise. So Joshua, he was exercised the word. Whai mai ai le atua le makau mua. Alu, e pea no o iai a mose, o ke iai fo ia te oe. Kaua inga e wha malosi malo te tele. E alu ala te maloa, wa encourage longa loto lea, e wha pe nā fo I tātou. A kako whai tau le upo le tua wha mai, le tua o ke leku ua o tau, o te le tu la fua ina o tau. O lona winga, e pea na whai e le tua I a Israel, e wha pea fo I tātou le taimile nei. O Israelu, o le lako lifestyle a lea o le kau. I le tau, aso uma, kako whalongo fo ni nātau sanga, e o mea teimi nei, la lama, that is their lifestyle. Wa fo I, lako ke loa, God intervene I mea uma, le kau le tua mai nātau. O se whatekta inga le lei fo I, o se lui tau fo I, ma se toi whawhangu ia I tātou. Le atua le nai a oe, ma le atua le ia te au, e ala I lona mana lea, pe a whai, tātou te tali tonu I lona mana. Amen. O le sile mea ti tilo le mena tupui, na street tale atua I lana polomisi, o te iate oe Iosua, o te iate oe, o te le tuua oe, o te iate oe. Pa e le mena tupui, e le ialu na Iosua, le ialu na o Israel, ai na iai whaatasi mai I. Nanga tala tu se Jeremia mai e le pepelo o ia le se tangata tala pele pusa te le tangata sui apolo mise tau e iai na iai olo o iai e o mai le aso olo o iai a te oe ma. Ai le tala tu si na ufa pena na fa tau nure tau ole. E le ngata o tangata o le winga le na nauna wei. Le ngata o le faith ke le o Iosua I le atua. Na ia mauti noa, na alu mono na mauti noa. E leo alu na o ia. E le tu ua foi fatu tuanga Iosua lunga o tangata maloloso kipi ona po tangata Israel. Na alu mono na mauti noa. He, the man of faith, e fatu atua, I le atua. He walked by faith. E lona loto a toana taritonu I le atua. I ana forfolanga, I ana polomisi, maana upu. Na whaapena na whaailoa Iosua e iai o ia. Leana waaie. Waaie Iosua. Whaapena fo I le fina ngalo o tātou atua ia te oe ma. E te waaie I wawenga o le atua. E te waaie whaamonianga le atua. E te tilo iai. I te tonu o mea whainga tā. E lema whainga e lopea whai la solonga le leilo wainga. Low taimi. Low lava personal time. E laike lo o la okay. O la ngalwenga le ngapa ia e te roa e te mun mawai e le mawhainga tupu nami se I iai taimi whainga ta e loa kei me e ke ia maua a experience le koe ngā kei mi whaapea na mawa ai e le matautia o le atua le alofa na ai o le mea le alenga o le whionga le atua e whaatua
o le tele lava mai a whenga tuai i le tusia kene se tau le tusia whaalinga. O le laua lunga leo le fatu ato i ta mai a te oe mau. Ma le lalonlangi ato i a tuu lau fatu tuanga i a tea. O lau fatu atua, o lau whaalangolango o le mautino ma le papenano mea e lewa aia. O le sa vali le leo se mea, e te tautara leo se mea, e te whaatino lo loto, o lo iai le atua. Pa e Iosua. Na halu nei tangata malona loto atoa. Na o na whaailoa, whaimai whaipai walu Iosua halu, o ke iake oe. O ka se maangaia, ka ika e paka kangoku ai. Ai me la ka papena na solo muri e loka loko pea whai. E lei wa ai po le ale me o iai. E lei wa ai lei lofo Iosua le ako ulu mengi maa le tawala. La iai. E lei maa fau Iosua le au ke he Iosua le makaukia. Na alu ma le mauti noa. Na alu le whaatua. Sa wali ma le malona i o ina o loo iai no na tua ne mena le o ai. Le ata wa ia o mea tutupu pe a iai le atua i se mea. Pe a e whaatua, pe a e tari tonu, pe a e mauti noa. Ngo telo temi ka kuki kala ngoa mai ai e mea se ilonga e kupu. Se ilonga ke wa ai a kui ai. Se ilonga ki kilo kolo e wanga i oi me whakapa pe o ka se makau kia o le atua. E pawangar ke mi e tala no ai. A o taimi le tala ma mea tutupu mai. Le ala whanga lenga malo valer ki a polo ia ma. Ma whapena ona so o ngā sausolo. Ma whapena na tautala mai ana ia ngā luenga ma na mea lai whai. Langa loe o le tātou whaatua e le mea langa whamaitala Iesu. I le whamatalanga Iesu mai a peilo whaatua e fua sinapi. Ai whaamatala tu se ia ko pota lofo e tangata e whaapea ona masao salunga ke maua se me tasi whaatusa pia ua sam. Pe ane hei se whaatua. O whetosua ingo tātou e umai funga, wa e sere meo whaasanga ai. E mapu wa e wa while mu mea mua, ai wākua. E mapu e whunu, wa e sere mea wa. Le wa ku e usa. Wa, au lea, te leo whaafitauli. Nanga le kau kei ai, pea o nei e Iosua. Ai le maa ngai a. O le maa nei o le ngawai lo Iosua, e le i fefe. Kesi le mea, na matu wai, ma stepo le whatua tumano, le i fefe. Mea fia, lima kupu mara, ka se ko kere mai kala Iosua, o ke la alaku. Na alu mani mauti noa. Ai sea, na iei le atua lua, alu malona mauti noa. Na mana tu e le atua le upu ia atua. Tali tonu, teimi nei, o lea. Tatia ia nisi whamatalanga lo whapenana whitawa e lunga o penga ta whailang. Tato wo le upo le atua. Wha amanuia ai le li atua. Tato stalo fo mana yuso malantau whapena. Iai lantau le file mo le tato atua. Ale whiwhine o le tala no oka. A whaila ko ngā hangi le ngā hangi e tangata i mao la lafi lalo lau ke kele whapea. Ka koua lea. Ka ko la lafi lalo lau ke kele. Ai whauta i le whamai. E wheo lolo tangata na whioti le peru. Ngai lo tangata na umai lea. I maanko uru mai le langi. O ka se maka uki. E se voi whainga le atua ia na whai ere tau. Ia lea maa le langi whapenga ma whaumakia le lopo o isi tangata matuai. Le lopo le ako ngā wale o tusia tonu. A e kilo e apa ule maa ilungo kaka o le ako inga fōni. E whapena umale ata o le te apolo pe e kuwa luai. O le ata le ngai o iai. Nā ngai e ino le atua e le fia i le atua ianga ngā luenga. O le ata ngā tau whaaliali sa iwa aile ki apolo o le ngole o inga ia. E mamulu mai o le sipito la, ai ukia ku i le sipiko le. Ko ngā me vole le whapenga, wa iska kalongo ia ki kilo le maa, ia wai le lope la mole pe karkala, a lo ngā ati tilo le, a whapea o le maa le palasi nunga tangata, ko ngā maa karkala wepiko. Ia longo winga wa masofa tangata. Ale lo foi pula kuna kele, o le maa, a le mele ua feoti tangata, feololo tangata le feoti le peru. I lo tangata na feoti i ua toa na to ulu mai le na. O makamaka ile lewa foi no man matatu, lesi tu o langi. O lai matu e vivesi le palasi mai o le ala. Sa ua pula wele. O le me empa uro ngā su na me o ma lepe inga lenga sau e lunga le suasa. O ere ina maka kia o le atua. Na whanga lenga wha ma losi pea o lo o iai ale au mata uti o le atua i le winga ma le wha mo. Amani manao sa ele atua. Manao tau atu ia e hawala mai isa wa eruma ma Iosua i wha iloko ki apolo.
o le unga le o ia. O le unga, manga e whaalala e wholunga so fia ula wala. Ia la makamaka lola iei. Lala mo walenga koe eri. Lala mo koe alu ele atoa. Wale atanga ti Apollo kele oi. Wha mai tala tu se feso la to ia whapena ona. Awane ia kiki whafo ki Apollo. Awane se me mauku wai. O lona o langa atoa ua o le taimi anga le angi lava. O longa taimi atoa le waka ko iei una o ua whapena na whaatofusia tato ilone maliu ma le maloma le pula wa e mai ia te tato. O le kaimi angi le ki Apollo lo iei. E leo se kaimi sau koe sanga e tato. E leo se taimi whapenganga ko sa vadvani mai. O uma le taimi o whapenganga e whaatusai le mana o le atua matautia o le alale a panga i lola ia. So se kaimi e pasasai le alai i se meanga i loa e kele me ma le pepe lo nguinga. O le atanga ia o le ki Apollo. E ka kaunga makua e kaia ki Apollo i le malos anga le atua le ati oi. I lo tau tala atu iai. I lo whaasingo atu iai. I le whapenganga tusi o lo ao iai mai whai atu i le suafa Iesu Keriso. Le aso ngai tapungi e lungu sao e na tau tala. Sao o e na e pisa. Matua e whaalea o ngai le suafa Iesu Keriso oi. Awane e whaalawe lawe. E leke whaakongua ai ke le rope whamai pe o le pasaso le ala. A whai o le ata le ana whai loa na tilo iei Iosua ma le nuu taimi na to uru i fwai. O le si mea ki kilo maka ukio le atua i le tau o le a. Ole kusala ka fe kuri fa kasi ma sa wa elma Iosua kuri le nuu le. Ale ko uru mai ma lang e mai ma akuri lo al fi. Bisia ko e ba vele lo fo le atua. Fa me olanga pui nga la ve ina i oi. E to ulu e fa penana pa use mano yo ta faile kai fo le mele ke esa o lona no fa na ve ina ya te oi. Amen. Lona no fa na ve ina ya te oi. Wa vai ne me ka fe kuri la ko la fo e o fa kas. La o kuri fa so. Ai mo fonga me ne mas o mai oi la okay ya. Aki kiru ka kai fe o ki i o ko. Ole e mo ko ma so fa. Mantua o le kaua. Imagine no mafofo o le tau. O le kama mo o le mix fagas. Mix fagas. Pake loa le ele tu oi. O nga o le toto o lona. Oh, amen. Ne fa mai lo le tana salamo i batas. E pe pa use mano yo o ka fa ile kai ange ya te oi. E fa mai fo le upola nga fio pa ia. O ia o leo ele mo ele mo. No vinga. Fafo ko kongu ulu fale ulu fafo e iai le atua. E ke lua o lima pos. Sei vanga ngā o se sele me sa vali e yuta tō vai. O le filfilinga la ngā oi ma. A o langa puipuinga ma le makau kia o lana mana lea. E matau kia. Me vola ngā e lenga e alu nungo le awala. Ko i kikia e ske hina o tā vali. Ai koe sau wale atua e sen me le angel. E po e se oe awanga ia whaina lo wola. Nga umange lewe e ke ofo. Amen. E ke ofo mai fa. O wofo lo ule oki le whalawalawe. Waina whai o le atua. Pui nga na. Me whai ngā pole ale ko o kele o tangata. E ia le atua ngā ke loa le leia oe. Ngā ke lolo nā whiwhine, ngā te loa lana whanau. Ke lolo nā tali e sea. Nga o umana whamawina oe le toto o Iesu Keriso. Ole makau kia ngā o le atua ma le whaafetai le loto i longa mana le nā le malutia ai o i malutia e bea na whai a Mose pei foi o na whai a Iosua e o mai le aso le nei le mana le nā o le atua e le avesea mai tātou. Ai ele mea whai le atua. O wako e uti tala noa i le ofo matau tia te le mea na whai le. E mei wa uma le taua lea. Ono mai o sufa mai ia, ka kala mai leanga si ia mai na wari ia, ia. E maali e te lepe au, o whaikau a pere nei tala, o ke whaikau mo aka, o e makau kia le alofa, o e si teime o ke whakuta ma ese fo i whainga e ke whai ailau, ia e makua e whai loa lava. O lona fatu le manau ia loa te Apollo e le fefe tangata le atua e whaatino le mea la ua fetalai e o ia. Whai meila tala tuspa ia lona whaipunga e lufu lua se whangata mai se whaitau mai whamura. Lufu lua se whangata mai i nā lufu wano a lufu fitu. Ona whai ato e leo Iosua i nā to e se io mai le ngutu le ana.
Ma mai a te au mai le ana o ia tupu to lima. Whape foi ona la tau whaia. Wa au mai a te ia mai le ana o ia tupu to lima. O le tupu o Ierusalema, o le tupu o Perona, o le tupu o 𝚑𝚑𝚑𝚘𝚑, o le tupu o 𝚑𝚑𝚙𝚎, o le tupu o 𝚑𝚑𝚑𝚑𝚑. Wa au mai e la tau o ia tupu ia Iosua. O le mala au atu le Iosua e tangata uma o Israelu. O whape atu ie avea au o le taua. O e nao whaatasi mai ia. I nā whaalalata mai ia. Soli i ua o ia tupu. I au tau vai. Na lātou whaalalata mai ei lea. Ma lātou soli i o lātou ua i o lātou vai. E whau kaoi. E au wau e aranga atamau e whero kilo i le neitala. E se le mānaia. O le mānaia o le unga o le tangata. E oi. Wa whai atu fo i o sua i a te lātou. A o tau te whewhi. O fo i tau te matata. I o tau malolosi ma i alo te tele. A wai whapea lava na whai e Iova i e ita mai. Ma lava i a te o tau. Tau te tau ma i lātou. Amen. Amen. E whamai apostolo Paulo tu sa Roma whamai ele pine. Whamai ele pine una solia leo sa tani o tau vai. O kose manga ia. E vai ole me le whamatala i. O le ungalo le fili. O le ungale me o le te apolo manga ngaluenga. E le ka kia i e le whapenga ka i longa la vea. A umana mai le soli o tātou vai. O le ata le whamatala i. O le ungale ki apolo e tuu ai le atu tātou soli. Whaatanga tātou soli. A e le mawhainga soli ki apolo pe a whai. E le mawhainga soli ki apolo pe a whai. Langa tala le Iosua na whai, na soli e Iosua male au tau. Ongo ua lātou tonu i le atua, ua uma na whai le lātou. Tali tonunga lea, o lo whapena na whaatino man mautino, o lai eile whina ngalo le atua, eile oli le ervia fia, o le whaatino ina na. A le mawhaina o whaatinoa mai whaatinoa, pe a whai e te iloa, ele o yese ele o leilo so fumo lo wola ilumo le a fa ele fa pa ia ina lo wola au te soria ki apolo fa sanga ki apolo ia fa pena na fa kukupa a ele leile fa atino le mele wa mautino e te tali tonu ma le fa tu langa o ia inga le tangata fa tu o le ia inga le tangata tali tonu o ia inga le au na ma le au fa inga luenga ma e o fa pena na fa tu ile le wa ia ke viso ilona fa metale so te fo ia te le pule ma le mana soli ai le ngata ma le akarava. E whamai tu sa mariko le isa me le angai o tau. E muli me whai longa ia tau e whae o la tau lima ma tuturi te moni. A le tala no tu sia a paugo le apostolo tu sa whamai. E le pine whai. A le mele. Vai o le mele whai o sua whaai ua whamai kai melo ira wari nga. E kai while mu me ira wari nga. Mai ase o kako whai alor kamanga. Kako wha kingoa koa. Sa kangi o le afu le oe, o le amatou soli lo ya oe. Se o mako kukua e o fōringa na oe, mau mei nga whai. La le unga, o le unga le o le tangata mi o le unga le o le li laulangi. I lona aso munu le kau kia nga e koe, e ke maka. Ma e wa aia le matautia o le atua soli ai le tangata le. E o mea le taimi le, a ele soli au, le ke fefe. Ai mawhainga e solia le ki apolo mai solia le whiri o vai. Pe a whai o lai eile lua mawhtanga ma le e ona le mana umalawa. Ai le mawhainga e whaia se mea. Amen. Ai ki kilo nge le tusanga lunga e whanga e le whamatalanga e ngā le tuse whana wa seve. Wawa e kula wali e makau kia le atua le whanga e poro. Ke a kula whainga me. Ai o mai ko ulua le whainga mai o le suwafa le whanga. Se tiro e. Fai male kale kuspaia. Ele ia se vai nga makua fa amo e anga le anga awari e kolua. Me anga ta mai ei. Wa lava le fa matala mai ele ula se siki apolo sei vanga na le tangata o iai le atua e ele la mafutanga ma le atua. La na fole nga fa tau nu e Iosua ma le au. I lungo tangata nei le anga tarito nunga. Olo iai le atua i le melenga fa. Amen. Mana tua foi la. O le lua whianga inga osi lea ma le atua. Pea na osi e le atua lana whianga inga mai Israelu. Exactly the same o tātou ina wa maliu ke riso. Amen. O osi e le tātou whianga inga, o osi e le lua whianga inga. Pea o le whianga inga le ungali ta māma le tina.
e whaapea foi ona sili atu. Lau whia ngainga mane atua ina wa e talia Iesu e whai maali i ma whaola i lo olanga. Whai mai lo le atkana le atua. Well, o ke le tu ua oe, o ke le tu la foi ina oe. Aso umo le ola o te iate oe. Lea langa whai. Lea lava a matanga whai mai whianga inga tuai. E o mai lea so. O lo o whai a lava e le tua ilana whanau. Ai alanga le tupu, langa kako ke le tari tonu lava ilana upu. E tako ke le tari tonu lava ilona mana. E kako ke le o exercising a le mana leo le tua. Ao lea lava e whaatali le tua ia ki oi. I le taimi ma le aso e ke kau kala i le pule ma le mana lea. But we have to exercise. I le upo le atua, exercise ai, e kangwa exercise ia oi, exercise lo tolua, exercise lau whanau, le upo ma a le atua, i o kako wolanga, ta manga e whai mai, e kuinga mai ai mātou le pule ma le mana, ma ko ke soli e ngata ma karawa. Once you talk, le atua e ngai oi, pa mai oi e tau ma oi, e kau mai tātou, mea uma kako ke manga ngā oai, whaafi tauli, whainga kā, whainga fie, He always there. I will be with you till the end. E o i le whaapapau o ke iate o tau. O se lui tau ma le lei, ma se whaamanatu le lei. Mō ka kou le nei vai tau. Langa, we can see the word wa makua upside down mea uma. Wa lulu ina mea uma. Ai pāua leo le mea whātu ma winga ai tātou. I lo tari tonunga, ma lo tari tonunga, o le upu o le tua. Amen. E le isa si mea. A whaina whatau nu e Iosua fufolanga promisi ma whinangalo le atua soli. Wha uma ia e whai, tala le lapostolo i polo le ona tarifa le hanga Timoteo. Timoteo, ia e whautauta. Ia e whaatamatane le whainga ngā luenga. Ia e matua whaai uina lau whaiva. O nisi taimi o whapena o na whaai o ki a polo lau ngā le i o le kaime whaai wai. O nisi taimi o whapena ki o whaerea lau lange whaai ele o ia whaai ua. E whaai o tātou wai o le i le tala lea. Na umaloa le si vaenga na whapena whaai umaloa i. Whaai umai ali i sili ia. La wali ia le mafuaina tutupu whawitau li sauna ma Iosua ma le nou, soli loa le tangata mafua i tupu whawitauli. O lau pai ai o le li le whapenana ula vale mai kūlo i ngā makua i whaale au ngā fōringa le ringa i le mana ma le pule ua watu Iesu i atu. O i lou whaatu atua a pēno whai atu pautuanga pokalame. Aua te whai apea whai le ise lo so tainga. Pea whai le ise o whaatu atuanga langa tala atu se Iakopo mtapumua. Awane i le whai poe lima. O loo tala no mai Te whapea tangata maso salona te mause mele lei mai lea li. Whai mai pei ole, whai mai ua pei o whera fua inga. E le sami le sou o le loto le natanga te pea hale. E le se mea ke maua mai. Ai a whaila o le te mana o e soli ke Apollo ai lo iei. E watu le whautuanga le pokala. Aua te whaia. Tu ui se tasi e lo iei le whautuanga. Ma iei la mafutanga ma le ali. E iei la na tatonunga o le atua lea e whapea nana e na te mauti noa le lei e mawhaia na. Wai ere manga ia. Uma le lei na fasi loa. Whatau nuu pokalame whalea nganga luenga lai whai. Whasasanga malo i la wali e mafuai. Soli ale me ngatai. Soli ale me umai. Whai mai tala, mga ia talanga sewa e Roma. Tala tusa Roma lo tala no whai mai. E le pine foi. E ile aso. E ile aso lo angai mai. O lo whapenana tala no ele whionga le atua. E te soli ai. E te soli ai le aso le tala no ai. Whai le taimi wa e taritonu mo lo roto whatu atua. Wa te tau ona e whaatino ina. Wa te tau ona whaatau ina. Wa te tau ona whaia le mea na. E luma whina ngalo le atua. E au na, aua ki ku ua se awangoe maku. Ki Apollo langa whai mea leanga ia oe. Aua te tu ua tua se awanoe whapena. Whai lo le mana. Le mana o le atua. Te tau tala le pule mana. Te tau tala le tau tiana. A whaina whaatupu e le atua mai whainga tua se. Yo mai te meo sua ia. I lea fo i whainga whai ei. Na whamae a la wali e whaasanga malo sori lo. Mai Iosua i le nuu. Aua ko ke whewhe. A wa tu ina mai. O le ata lava lefa mai tala tuspaia. E sori o tau vai. Sei whai. E le pine foi ona soli o satani lalo o tau vai. E le tua e ona le manuia. Ia te o tau le loftu no le tata wali o Iesu Keriso. E le pine.
E la wa tātou tonu ma le whātua. Ia o le tātou mta apunga nei aso. Ia tu e se sifa pupo le. Manga ia le a foi le boe se le wa fai tau. Le wa fai ua tātou por kalame nei aso. Me ia le pine foi. E kako moti noa, ia kako manatua, o le no fuanga le ki apolo lalo kako vai. E awa lavange i ongo mai luma. Amen. Ka mai ele pili foi o le soli e tātou vai. Pai le kia le whaataita inga. Ave Iosua le i tui mai o mai lola ia makua ko fua o ko mauro le awaria. Ia makua soli. Soli ale mea umai. Ai kango lai mesi ni kulo mafofau a soli ele vai kasi ele va pe soli kulo uma. E o se kai me kuai. Ai onga o le mana o le atua ngai ake oi. Ma le whau unga le atua i lo wolanga. Kua umalo. Kua me. Ka pe ngā umare me ka mwhai le ulo le li lo ki apo. Ia e makua kuwa e lua i le ulo. Au ange koe ungo. Kua e sewa. Au ane tu kua e sewa noa. Amen. Amen. Via le li. Amen. Se vei ka umakasi me alwhai punga nei. O le me mana ia lea. Olo tala noa te fia whai ua tua tātou po kalame nei a whiawhi. Ia whaamauti noa le leilo loto. E ana whai atu po kalame re o whapea nana tala noa i se tua tasi olo tala noa i a tātou uma. Lala e o le manaianga le mena tupu whanau o seve e whamanatu mai a tātou. E le ise talitonunga aua te whai alanga e le o Yesu talitonunga. E whai te foi e ngō le o se tangata o ia o le atua matautia. I tātou foi lo ia ile nā talitonu ia matua whamalosi lo loto. E te wala au le suafa Iesu Keriso fu maitala apostolo Paulo ia e whapena ona e matua. E le pine ona tātou soli i le rile lalo o tātou vai. I le langona nā ma le whamoemoe na peo na iai. Lo whamanatu le apostolo i le leita i le lea fiafia toe watu al fautuanga ale apostolo i na ave ia e whapena ona whaiwina matua whaalotu tele. A oe e mawhaautauta i mea umalawa. Ia e unosa i mea tinga ai. Ia e whaere ngā luenga le fulfola tala le. Ia e matua whaiwina lau whaiwa. Awa o au o whaamaringina nei. Lo toto ua lata mai ona po o te aluai. Wa o tau lei, wa iu ia tau sinionga, wa o tau whira upo le whaatua o le nei, wa te wina mo au le pale, o le amea taunu e fō, ina mai a tau le alawa aso, e le ali i le whamasunanga amea taunu e le ngata fō i a tau, au i lato umo lava o e fia ilona whaali mai, o le ono whina ngalo nuna. Ai se whai ipu whapalangi le whamai. The way to crush Satan is to starve the flesh. And feed the spirit. Mai ole au wala e sori e ki apolo. Whamatela ina le tino a whanga le anga. Exactly the same. Wha lai kiki le tino a whanga le anga. Inga ia whaatumu o le tumu ato o le mana o le tua. So se kaimi ala e anga i mai ai. Kua le vai kasi Amen. The way to crush Satan is to starve the flesh and feed the spirit. Whanga le anganga. Ka kia ia mea le tingo I ke vaai e longa Facebook, ma ki ngā ilo ma whau, ma e vaai aku ia pai ma la whai, ka kia, that's the word. Ole influence a ngā ia la langi, a o oe le tangata kerusiano, tali tonu I le atua, ma kua fi dalo wanganga I le upo le atua. Langa wakako iai vai taimi le whaingo fie. A walawa nei whapese ta se whaasolo ina fi le mōna ina lang. Kako iai taimi whaingo tā. Langa o le upuanga le atua o aso muni. Ile o se kaimi whaingo fie. Makako iai le season. O ngā luenga le atua e wha umai lunga lau le ele le nei. A o le kako ki tā pena I le manuia e whawawau. A fio mai Yesu, pe mua mai Yesu I le sitianga. Pe mua mai le wala awa le tua I a ki oi maa. A lai ke alu wa tumu le ato o toa o le tua. E ala I lana upu, amene. Whamanuia te le tua I nei asa. Ia, whamanuia fwoi le le tātou a inga mafuta mai lunga o penga ta whailangi. O le Facebook live, e me se fwoi le YouTube channel. E le whangaloa fwoi nei o mātou a inga o e o mai mo mai. Se fwoi o sa rea ela mawine ma le whanau. Foi maolo mfilisi la tau moero mo le vanoa ia famoni tele le tu ia to pa anga Samoa mai se la langi a to lo fa pena na tu tap tap mai mai
Ai fa man ia le tua man se o me le tua fa pena foi le sunga fa tonu man fa tua fa pena foi alo ia ile le lang sunga toina ia fa man ia tele le tua to fa fo ia le vi inga le li ia fo se upu masina ngana ia la fo no le inga ngalo le unanga ia fa man ia tele le tua le ia fiafi ta to fa i le talo lo matu tamai o le langi e to fa fo ia le yo luma le loto fa tai ma le vinga fa man via la ufio i to engo fi anga venga le ia fiafi ia ilo file mu le fai wino nga venga ia ilo wanga le lei le matu ainga mai se tapo inga mauna i tua asin sine mauta malawa pa anga mawome masani lunga Facebook live a pe fo le YouTube channel o te tonu mauta malawa ia tunu uma le lalangi Australia o Amerika maso se vaenga lo maume matou wala au yo luma ma le loto fa maularo ia vi ia la ufia ma ia fa ftaia lo wanga le lei pa maria le ia sunga le ona fa tonu e mese fa tu fa pe fo no fo ia maria fo sunga toina au ona le atu lo au tau va mai awale so sani ile tu fa le nganga le upu fa so fa manuia ile matata mata fa o yo lo fa ia mai la ufia lo matou wala awina a maularo fa mangalo ma u maltina ia le ia fo ile vinga i lau fio ma tu talo lea ma le loto fa maulalo ia tu mau lau fio le vinga ma le fa tai ala Yesu amen amen